Okurugira haba kukurwa Minisitiri w'Ebyamizi hamwe n'obuhangwa hariho ekyetengo ky'amaani ky'okwongera kujanjaaza omuranga gw'okurinda eby'obuhangwa na munonga ebibira hamwe n'ebisharara. Abantu nibashanga batiinaho kuhinga batiinaho aho kuza kandi ekyo kukireeta n'okugira ngu aheherire nk'omu bishozi n'aha rubaju rwa nanka rw'ebisharara hasiisikiire emiti bagitema yawamu ekyokubanza byona turaba safeguarding our future. Turaza kutunga ebintu ebirakwatirana n'okurinda obutonde nk'okushanga twine enjura all year round. Okuchondoza nikworeka ngu ebisharara nibyeyongyera kucendeera omu ihanga n'ebicweka 13 ahari igana ahabw'oku bitahirira hamwe n'empindahinduka y'obwire. Twatubihiremu byona ebyenyanja mwahure nambereho n'esente nyingi nk'okuba kwija bakatubarira mpa so cyaba continuous season after season umuntu nabasa kugira ikiyayo gasara ninga ikiyayigura school fees ninga amabanka nk'okutur group sakoze zitu zibasa kuja zitera haroni. Aba bwanyuma barambuzibwe zimwe hari projects ezikozirwe aba Minisitiri n'ekigendererwa ky'okutaho entaasya kubaasa kuhwera abantu okuruga omu bisharara. Zimwe ha project ezikozirwe n'okutaho mean irrigation scheme hamwe na fishing ponds omuri Shema n'ekigendererwa ky'okugaruza busi ekisharara kya Kandekye Ruhorobero ekyabaire kyahwerireho kimwe. Munonga nkitwa abantu bashuku tukwenda ngu abantu bije bategarise ab'ebisharara kugaruka kubitahirira gumize na project ije iturumu inga kandi gifacility twareba n'amizi abo tukutekana then twamara tugapampinga gayamba abantu bamuntu kugira ngo mwe kuhinga n'ubwire bw'umushana babe binemere turenda bahinga ibintu ibirarugama ka center speed nkaza cabbage vegetables na fruits. Abantu bagira ngo kurinda eby'obuhangwa niyo hure ibarakire kwinegeza ahabwa TV West nde era akiza.